Mwakoze cyane guhitamo Alphonse Sport TV, ni New Sport Update. Reka duhere ku nkuru ibabaje abafana ba Lionel Messi. Mu minota rwose 5 ishize umubyeyi we George Messi yitabye Imana ku myaka 38. Murumva yuko ari inkuru ibabaje muri rusange ku sportifu, abafana ba Messi ndetse n'isi ya siporo muri rusange, kuko uyu mubyeyi yaje muri Barcelona. Messi yaje muri Barcelona ari we umumanaginga, kandi murabyibuka ko mu gikombe cy'isi Messi burya yakinaga ziriya fomu yari afite. Ntibuke ko papa we yararwaye, match ikirangira yahise yihuta ajya kureba papa we, abandi abasiga muri Amerika aho bari. Numvikana yuko ari urupfu rutunguranye, kandi ntirutunguranye ariko ni ibintu bibabaje byari bimaze iminsi, ariko reka tumubwire tuti iruhuko ridashira. Turakomereza i Burayi. Iyo yari breaking news, ariko i Burayi muri transfer Arsenal yegukanye Bruno Guimaraes kuri miliyoni 75. Uyu mu midfielder akaba yasinye imyaka 4. Byarangiye, deal yarangiye. Arsenal rero ikaba isabwa kubalansinga ibitabo igomba gusohora bitwa ba Gabriel Martinelli nabibabwiye ejo bundi, hamwe na Gabriel Jesus uri kwifuzwa n'ikipe ya Inter do Milan. Liverpool, Ronald Araujo yamaze kumvikana na Liverpool kuva muri Barcelona nk'imizanyo, ariko mu gihe yakwitwara neza miliyoni 55 zigomba kumutangwaho cyangwa se 47. Uyu musore rero akaba yasanze ikipe ya Liverpool n'ubundi ahari gukorera pre-season, bikaba bisa byarangiye. Jeremy ubwo ni nyuma ya Jeremy Jacquet nawe basinyishije kuva muri Lille. So rero n'izindi transfer nyinshi ni rumors zivugwa. Arsenal irashaka n'ubundi gukomeza kwiyubaka kure kugira ngo irebe ko yakugumana igikombe yatwaye ubushize, ndetse ikongeraho na Ligue des Champions. Bradley Barcola byongeye kuvuga ko Arsenal nayo imushaka cyane, mu gihe uriya mukinnyi ashobora kuva muri PSG. Dutegereza amaherezo yabyo. Wakoze cyane kudukurikira, ndagusaba subscribe ndetse no gushyira ibitekerezo byawe muri comment. Murakoze cyane.